कौन कड़े जा अरे शला ये भल रास्ता अच्छे कड़े कड़े जावाक आम शला ये पु हमको गांडी भेटल शला कोबरा हकार होसंती बोले नहीं कन्हा खाली बोड़ा बोड़ा कोड सापर हो जेठी सापडे ए पुओ अरे जूम करे पठोलो हम कल जगह सब देखा घर आगे सो हाय गाइज मु जी स्वागत करती आपन गाँव कन्ना ब्लॉग रे आज पछपट देखुता जंगल टी पूरा कवर करू पूरा से टॉप ऊपर जीवु एबे देखा खरा पड़ी आउ टिकल जीवु देखा जियो चिन भाई चलो रास्ता এই গলিতে জানতো आ तो बोल आना दिन कौन रे काले काले देखा सब मालो पशु पशु का कौन टाड़े बसला छो हाँ मालो साइकिल बाहर के लाइट गिरे कौन आमाजन भाई अंधार शला ये बुओ एक गोटे आसीला आड़ बोधे गोटे काच ये हाँ जानी पार तू ए कन्हा बाटा था कन्हा बाटा था धबे ए बाटा था जा बुढ़िया जाल फल था सोला हैं कौन ये बड़ी बात अच्छी एवं नहीं अबे सीधा हाड़ जाए सीधा सीधा हाड़े आम ऊपर को जा कौटे अच्छे बाट अच्छे पछाड़ी जा आर बड़े चलना कर आस कौन गिर खाली झुटू जी हाँ बाटा ना बाटा सब थोड़ा वीडियो वाह काय बाटा के एवडा आसिले रे तू आहे बड कोन थला की मु तो गले पड़ी जागु ए पड़ी आइला है अरे को बट फिक्स करना न भाई है जे जाननु आ पड़ी जा एटा बढ़िया बस से पर पसी गला पीछे जा सही चल आ तो के जाई भाई न के जे रे ए बड़ा से जाए ऊपर ए बड़ जा ऊपर ए बड़ा सा जी हां अरे सुनो मोबाइल खेलनी आसे आसे बिग्या से डेरी लाई नहीं है पछू देखा छी Isso. Sapa begitu ya, Be? चढ़ बने पुरुष एठी रहबे मत ध
रह क्या मारू छिड़ेला मु गोड़ छड़ा रख दिन हाँ हे जानबे ନାଇଁ ନାଇଁ ରିସ୍କ ନିଅନି ଯାହା ଦେବ ତ ରିସ୍କ ନ ମାନେ ମରିବି ଯଦି ମତେ କହିବୁ ନା ପୁଅ ମତେ ଡରେଇବୁ ନା ଶିଖା चल 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 चलो 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 देरी हो चिन्नू आ यार बरा हेड दो पहले ते जाय संदे पडा नो लाग पडा कौन गिरे मास्टर सोला मैं मरिले सोला जी कौन उठी पिल्ला दे पिल्ला में कर ना चल 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 ए साड़ुआ पता नहीं साड़ुआ पता नहीं तेईठ है सत्तर बात लासी मर जाए सर नहीं नहीं हेन कहूँ मर जाए ये धर मुझे चढ़ी पारि ना थैंक यू चल बे भीड़ 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 गोटे हाथ मोबाइल धरिक खाऊँ कि दे 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 आने विज्ञान आने हारी हारी बेगी हारी माकर तड़िए अबे हारी हेटा पछे जमा करू यही पड़ू पका सड़ा मरी जाते पाइन पका 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 एडी ध चल कसा हलिया बात देखु आमे दिन डाली तो हया ना शॉर्टकट की देखि ना शॉर्टकट की कंट्रोल कर सकर मन ना सिकना शॉर्टकट की है ना की ऐसा यार तुम कंप्यूटर थियो तोर मन अछि कहलु ये कंट्रोल ए से कौन होगा एटा ये शॉर्टकट की बाड़ा होगा एटा से होगा कंट्रोल F एटा मन नहीं मोर आयो कंट्रोल F3 F4 पर जान दे जबरा ये बु कौन गिरेटा क्यों बोबेला ये भाई मर जी कौन गिरा हम जहाँ भाବୁली से हला मोर साला गोड़ खाली खसी आज काना मर जी ध कि उठे धन हल जिनु पकेट बुले देवी आज पड़े पड़े भांगले चलो 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 आ चिंता दे चप्पल में नहीं चली होनी सर मर जी होनी सर ऊपर मैंने कौन गिरे हाँ ठीक है तो आसे आसे चप्पल छुड़ो कि मुख रख दो कौन है हैं
ଛେଲିଗଲା ହାତ। ଏଥିରେ କଣ୍ଟା ଯିବ ଏତେ ପଶିଲେ ଆଉ କଣ ହେଇଛି? କେମିତି ହଁ ହଁ ଜାଣିଲି ଯୋଉ କ'ଣ କହିଲି ସେଇଟା ମନେ ମନେ ସେଇଟା ଅଛି ଗୋପ୍ରୋ କୋଉଟେ ଗୋଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁ ପଟେ ସେପଟେ ବାଟ ସେଇପଟେ ବି ଯାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଏବେ ଗିରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ହେରି ଆଉ ଏପଟେ ଆଇଥିଲେ କୋଉ ପଟେ ପହଞ୍ଚିନି ଚାଲୁ ଚାଚା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗଲା ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ହେଇଠିକିରେ ପଥରଟା ଚାଲୁ ହେଇଠିକି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଦେଖାଯାଉଛି ରେ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏଇପଟେ ଚା ଦେଖିବା ଏପଟେ ବାଟ ଥିବ ଚା ସାନ ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ଆସିପାରିବନି ସେ ଚିଲ୍ଲିବ ଖାଲି ଆଣୁ କେମିତି ତାକୁ ଆଣିବା ଦିନ ହଁ ରେ କିନ୍ତୁ ଯିବା କାଇଁ ଖଜୁରୀରେ କୋଉଟେ ଏପଟେ ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲୁ ବଡ଼ ପଥରଟା ତା କଡ଼େ କଡ଼େ ଖାଲି ଏବେ ଉପରକୁ ଗଲା ଦେଖିବା ଏପଟେ ଚାଲୁନ ଏପଟେ ହବନି ଏତେ ଭଲ ନା ଏପଟେ ଦେଖେ ମତେ ତ ଏଇପଟେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଯୋଉ ପଟେ କହୁଛୁ କାହ୍ନା ଯିବା କୋଉଟେ ଦେଖେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଯାଇଛୁ ଉପରକୁ ରବେ ମତେ କିଣିବ ନା କିଣିଲା କ'ଣ କରିବା କୋଉଠି ଆସୁଛୁ କିରେ ତଳ ଆଡ଼ୁ କେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଚାଲ ବେଗି ଯାଅ ଡେରି କରନା ବେଗି ଯିବା ଘରକୁ ନାଇଁ କିଛି ଛାଟିବନି ଧର ମୁଁ ଧରିଛି ଚିନୁ ଚିନୁ କଟା ମରିଯିବି ସରା ଯିବ ଚାଲୁ ମାଇକେ ଚୋଦ ହରେ ଆମେ ଏପଟେ ଛାଡ଼ିକି ଏପଟେ ଆଇଛେ କୋଉଟା କି ହେଆଡେ କେତେ ବୁଲା ପଡ଼ିଆ ପଟେ ସିଧା ପଳେଆ ये औषध गछ बनाऊ रे कौन सी गछ रे हेंद रख गया ए चा बेगी अरे ऊपर जाई बाजू की देखिलो को जाई बंदे की ना केंजी देरिबो को केंजी मुझे बदी चपल केंजी मु तू मु भाबुथले रे पिंधी आसी जे मरि आइथांदी कर थोड़ा है मु आर चपल पिंधी आइथले भलो आई चल पिंधी खराब हैं ए पिंधी को भलो कोड़ा तू जरा पिंजू बेल मारू खसुन चले ए रास्ता रे को चपल पिंधा जानजो मोबाइल धबे जाई परमिनी मु मोबाइल ध हैं स्टार्ट हलेन धक धक होजी ध ध बस गला खला पड़े मोबाइल धनु आसिलो त चलो 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 दौड़ बाट धरी पड़ी जीवी छा चा 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 हैं
ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଧରି ଗୋଟେ ହାତରେ ପଳେଇ ଆଇଲି ତୁ ଆସିପାରିବୁନି ତୁ ଖସୁଥିବୁ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେ ଛାଡ଼େ ଆସିବୁ ଭାରି ବାଇଶ ଚିନୁ ଆଇଲୁ ଏ ଚିନୁ କେମିତି ପଳେଇ ଯାଉଛି କିରେ ଚିନୁ ଛାଡ଼େ ଯିବା ନା ବେକି ଛାଡ଼େ ଆରେ ବେ ହବ ଛାଡ଼େ ଏରକ ପଳଉଛୁ ତୁ ତ ଆଖରେ ତ ପଛରେ ତୁ ପଛରେ କୋଉଠି ଆସୁଛି ବେ ନାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଏ ଆଉଛି କଣଟା হ্যাঁ চলো না এবার চলো হ্যাঁ কোনটা ବାଟ ଅଛି ଉପରୁ ଟିକେ ଆସୁଛି କୋଉଠି ଦେଖାଉଛି ଦେଖି ଖାଲି ଆହୁରି ବୁଝା ନାଇଁ ଏପଟେ ଯାନି ପଳେଆ କଥା ତ ଉପରକୁ ଆଉ ଦେଖୁନ ଏଇପଟେ ଉପରକୁ ପଳେଆ ମୁଁ ଦେଖିନି ପଚିନୁ ନା ଦେଖେ ନା ଚିହ୍ନ ଯାନି ଯାନି ଉପରକୁ ପଳେଆ ଡେରି ହବ ଯାନି ଗଲା ବି ଇଏ ପୁଅ ଜୁମ୍ করে ପଠଉନ ଆମେ କଲେଜ ହେକା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଘର ହେକା ସବୁ ହେଲା ଧାର ତୁ ପୁରା ଇଏ ଗାଧେ ବୋଲେ ଏଟା ସେ କ'ଣ ଡାକିନି ଏ ଚିନୁ ଆବେ ଡେରି ହବ ଆସିଲା ସିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଡ଼େଇଲେ ଚିନୁ ଭାଇ କୁ କାହ୍ନା ଭାଇ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ନା ମୁଁ ତ ଦେଇଥିଲି ଯିବି ତୋଡ଼ିଏ ଚିନୁ ବାଡ଼ି ଫାଟା ଥର ଥିବେ ଆସେ ଆସେ ଯାଉଛି ଏଠି କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ହେକାର ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ନାଇଁ କାହ୍ନା କୋଉଠି ସାପ ରହୁଛି ଏଠି ସାପଟେ ବଡ଼ ସାପ କ'ଣ ରହୁଛି ଚିନୁ ଦେଖିକି ଆଠି ସାପ ଫାପ ରହୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଏ ପୁଅ ନାଇଁ ସେପଟେ ଦରକାର ଅଛି କି ଯୋଉ ଏ ଭାଇ ଏତେ ଦୂର ଆସିକି ଯାଇପାରିବାନି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଯାଇହବ ହଉ ଚା ଚିନୁ ଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଚା କାହ୍ନା ଆସୁନୁ କାହ୍ନା ଆସେ ହେ ଯାଇପାରିବୁନି ସେପଟେ ପୁଷ୍ପା ମାର୍କେଟର ପଥରଟା এইপଟେ ହବ କି ରେ এইପଟେ ହବ କି ହେପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚିନୁ ଯୋଉ ପଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁଥିଲା ନାଇଁ ଚିନୁ କଥା ନାଇଁ କାହ୍ନା ଯୋଉ ତଳେ ଗଲାନି ସେପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଯିବା ବୋଲି ସେଇପଟେ ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇପଟେ କ'ଣ ଗଛ ଧରିକି ଯିବୁ ଆସିବୁ କେମିତି ନା ରେ ବସ୍ତେ ରିସ୍କ ନେବାର ନାହିଁ
मरि जाइथान्थि रे पहिना गोड फरा भाङ्गी जाइथान् छ पूरा पुरु जाइ हबनि रे ଯାଇ ପାରିବୁନି ରେ କେତେ ଉପରକୁ ଦେଖ ପଛିଗଲେ ଥରେ କଣ ରେ ଏଇଟା ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା କଣ କରିବା ନାଇଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁ ବେଷ୍ଟ ଯାହା ଉପରକୁ ଗଲେ ହେରି କୋଉପଟା ଜାଣିଛୁ ବୁଲି ଯିବୁ ହେରି ସହଜ ଦେଖିଲି ଦିନ ଶଳା ରାସ୍ତା ଅଛି ହଁ ଯିବୁ ହେରି ମାଙ୍କଡ଼ ତଲେକୁ ଆସିବୁ ନାଇଁ ଯୁଆର ମଣିଷ ଦୌଡ଼ିବୁ ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଲୁ ହେଲା ଏ ଭାଇ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏ ର ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ରହ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରହ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ହବନି ଆରେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଅଛି ଏରା ବାହୁଳି ତ ହେଇଛୁ ପଳେଇବୁ ତାଡ଼ି ପକେଇବୁ ତୁ ଆରେ ଆସିବୁ କେମିତି ଆସିପାରିବୁନି ତୁ ଯିବା କଥା ଖାଲି ଆସିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନୁ ଏପଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି ଯାଇ ହବ ଯାଇ ହବ ଆଇଲୁ ହେଇଯାଣି ଯିବା ଆସିବା ତାପରେ ଏପଟେ ଯାଇ ହବନି ତଳକୁ ପଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ଯାଇ ହବନି ତାହେଲେ ହେଲେ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଚପଲ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ନା କଣ କାହ୍ନା ଆକୁଲ ତ ଏପଟେ କହୁଥିଲା ଏପଟେ ଗଲେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ହେରି ବୋଧେ କାହ୍ନା ଏପଟେ ଯାଇ ହବ ଯାଇଥିଙ୍କି ଆସିପାରିବୁନି ଯାଇ ହବ ବାରପଟେ ଯାଇ ହବ ବାରପଟେ ଆସିବ ଯିବା ଆମେ ବୁଲ ପଟେ ଆସିନା ଦେଖି ମପଟେ ଦେଖ ଏବେ ଯାଇ ହବ ନା ଏପଟେ ଏପଟେ ଗଲା ଆସିକି ରାତି ହେଇଯିବ ବୁଲି ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଉଠିବୁ ତାପରେ ଆସିବୁ ଏ ତିନୁ ଜାନି ମୋ ଭାଇଟା ନା ଆଉ ଶଳା ବ୍ଲଗ କରିପାରିବାନି ଆମେ ଇଏ ପୁଅ ଇଏ ଭାଇ ତୁ ଟିକେ ସାଇଡ ନବୁ ତୁ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ ଇଏ ପୁଅ ଆସେ ଡାଉନଲୋଡ ଦେଖିବେ ନା ଏ କହୁଛି ଚଢ଼ିଯିବୁ ପଛେ ଆସିବେ ମାଇଗଲା ଏରା ତ ଦେଖି ଗୋଡ଼ ପଛିଯିବ ଚିନୁ ଇଏ ବୋପା ନାଇଁ ରେ ଶଳା କେଡ଼େ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ହେ ତଳେ ଯିବା ସେ ସେଫ୍ଟିରେ ଯିବା ସେଫ୍ଟିରେ ଆସିବା ଚା ଆରେ ଚଢ଼ି ପାରିବୁନି ମୁଁ କଥା ଯିବି ଆରେ ଥରେ ଆଉ ହାତ ଆସିଗଲେ ଆରେ ଏଇପଟେ କୋଉଠି ଚଢ଼ିବ ତତେ ଲାଗୁଛି କୁଆଡ଼େ ଚଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଏପଟେ ହଁ କୋଉ ପଟେ କେମିତି କଣ ଚଢ଼ିବୁ ବାଡ଼ିନେ ଏ ତିନୁ ଜାନି ଆସୁନା ଆସେ ଆଖ ଇଆଡ଼େ ଆଉ ଏପଟେ ତ ତଳକୁ ଯିବା ନା ଆସୁନୁ ଇଆଡ଼େ ଯିବା ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ବେ ଶଳା अबे हार जानी हार को आजू रह तो बोल रहा मार रह तो बोल रहा रह अरे ये बड़ साइड बाट अच्छी अरे ये बड़े बाट अच्छी रे
ଶଳା ଏପଟେ ହବ ଯଦି ହବ କାହା ନାଇଁ ରେ ଯାଇ ହଉନି ପୁରା ପୁରି ଯାଇ ନାଇଁ ରେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ସେ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଥାଉ ଆରେ ଯାଇ ହବନି ତୁ ଚାଲୁ କାନ୍ତିନୁ ହବ ଉଠିଲୁ ମତେ ମୋ ଚିହ୍ନୁଟା ମୋ ହାଟଟା ଖାଇଥାନ୍ତା ମାଣ୍ଡ ତୁ ସାଇଡ୍ ଡରେ ଦଉଛୁ ମାନେ କଣ ତୁ ପଛରେ ଆମ ମଝିରେ ଆଉଛି କାହ୍ନା ତୁ ଯାଇଲୁ ଚିନୁ ଚିନୁ ଆଉ ହନି ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଇଶଳା ଦେଖିବୁ କେମିତି ହେଇଛି ଗନ୍ଧ ହଉଛି କଣ ରେ ସେଟା ବାସ୍ନା ହଉଛି ସିଆଡ ଏଇଟା ଆବେ ଗନ୍ଧ ହଉଛି କଣ ଭିତରେ କୋଉଠି ଗନ୍ଧ ହଉଛୁ ନହେଲେ ନାଇଁ ଭିତରେ କଣ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଦେଖୁନୁ ମତେ ଗନ୍ଧ ଏକଡେ ଗାଲୁଆରେ ଆସୁନି ଦେଖିବୁ ନହେଲେ ମଲା ଗୋଧି ଭିତରେ କଣ ଅଛି ବୋଧେ ଭାଲୁ ହଁ ପରା ଏଠି ହଗି ଦିନାଣ୍ଡି ମାନେ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ସରି ସେଟା ସିଆଡ ପକେଇ ମୁଁ ଆବେ ସେଟା ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ କଥା କହୁଛି ବାସ୍ନା ହଉଛି ଫୁଲ ଫଳେ କଣ ଏମିତି ହଉଛି କହିଥାନି ଧରିକି ଆସୁନୁ ତୋ ପାଇଁ ଥରଟେ ରଖିଛି କାହିଁକି ଡର ଲାଗୁନି କେମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁ ଯାଇଲୁ ଭାତ ପୁଅ ପିନ୍ଧିକି ନା ଇଏ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ରହବେ ମୁଁ ଆଗରେ ଯିବି ରହ ତୁ ରହବା ତୁ ବୋଧେ ଫାଷ୍ଟ ସାର୍ ଡାକି ଦଉଛୁ ମୁଁ ଚଢ଼ିକି ଯିବି ତ ଚିନୁ ଇଏ ପୁଅ ପଡ଼ିବ ସାରା ମରିବ ଏଠି କ'ଣ କରିବୁ କେମିତି କ'ଣ ଯିବୁ କିରେ ରହବ ପେଟ ତ ମୁଁ କମିଲିଣି ରେ ଯିବୁ କେମିତି ତାପରେ ଏଇଠୁ ଯାଇ ହବନି ଆଡ଼େ ଆଲୋ ଗୋଡ଼ ବର ଛଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମତେ ମାନେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି ଦେଖି ବର ଛଡ଼ା କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣଟେ ଯିବି ମୋବାଇଲଟା ରହ ମୋବାଇଲଟା ଥ କେମିତି ଯିବା ବୋ ଏ ପୁଅ ଚିନୁ ଆସେ ଆଡ଼େ ଏ ଚିନୁ ଏବେ କାହ୍ନା ପଶିଗଲା ଭିତରେ ହଁ ମତେ କଷ୍ଟ ଡର ଲାଗିଲାଣି ଏ ଚିନୁ ମରିଯିବି ଶଳା ଆସେ ପାଖକୁ ଏପଟେ କେମିତି ଆସିବୁ ଶଳା ଏଇଟା ଅବାଗିଆ ପିଲା ଟିକେ ତୁ ଯିବୁ କେମିତି ଚିନୁ ମୋ ପେଟ ମାରିଗଲା ଇଏ ପୁଅ ମୁଁ ଗାଣ୍ଡୁ ଫାଟିଲାଣି ଶଳା ହବ କାହା ଦେଖିଲୁ ନକ ଯାଆନ୍ତୁ ହବ ରେ ନା କିନ୍ତା ଜାଗା ବେ ଚିନୁ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିଲାଣି ଅନା ବିଦ୍ୟାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଖାଲି ଥରୁଛୁ ମୋର ମାନେ ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛୁ ଧରିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ଅଛି ତ
रहबे केन को दिबी हूं ये तो पड़ी आइले मरेबू अच्छा इसकी बुक पामा आज जो सब बुठेरा इसकी रो पदे पटकी रे माइली ये पु किन देख जाई हबा हेलो जाई हबा जिन देखिलो बुक पामा ना कोन तारो बडी जिन सुतली है बके जाई हबा जिनो जाई हबा जिनो जाय हो टिके टिके साहस आइला खोला जग्गा मलाई आसिया किन्नु मन त खाली टेन्सन लाग्ला ये बु है या अबे किता थाले बेगिता बेपटे बेगिया से हारी हैं आसे काना चिन्नु आसे ए काल न देखी भी ले दिया ये पो म छाती धरजी कोन पत्तर लागेला देहर कुंडी होजी ये बाल जाई होनी रियली नहीं जाई 80 बाई नहीं पड़ाओ 80 बाई नहीं एटा कथा ना हैं 80 बाई ना 80 आग होले के राती हैं ना नहीं देखे नहीं देखो फुल जा खसेल उठा खसा एटा गुट्टा घलुची चलो बट्टा खसे तेरा जो छेलाडा আছে अपन करिया हां रे मटा मर जियो ऑलरेडी ना जीवानी था पळे 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 जीवानी कुड़ी वाला मुंह तो आ रही दी नहीं कान्हा जानियो नाम टीम ना बुड़जियो सळा एटा आबि इन उठ जा पके बेटा मारना मारना उठिया जो बोरा खोळा खाली उठुची अन जानी चिन्नु चा पळे पो केते उच्चा में आइजे आउट गाइस सही पहाड़ रे हबो सही कॉलेज पछ पहाड़ उपरकू जान जान कान्हा ना मु छाती थल नहीं सत्तरे मु मोबाइल से धरी जी केन ठिया है मु मु जान जी नगो चिन्नु हेडा त मगै जी मको चप्पल लगे पके भूल करना किंतु बारदा थे किंतु गंध होजी वीडियो जो चप्पल ले थोका इनु जानी पुरगु आसु ताइ पनि कहू से गला नगो माने हामी जे गरियो काहे ना केटा मु जिबिनी तो ए तोर बुझानी हां एते कह भलो आइ चप्पल खोल दे जाई बोल हल हैं एटा न खोल ये सब करे भाई ओना नगो एटा अरे मो उठु तू हाथ में जरा छे हे पुरु बल्लो आसी भाई बनाओ मु बडी पादे होली बानु एठु मैं डर लागला रे दिबे चल तो खाली स्पाइडरमैन फीलिंग आस्तु हो जाइटु हा आरे पटे जी पड़ जा ए कोन रे जा अरे सळा ए भल रास्ता अछि कोडरे जेबा को हम सळा कहजी कोडरे आस चिनु पळे नै प केते उपरकू से बाहुबली पचिनु हमर मर जीबी दे मु दे मोबाइल दे एठी दे तो मरे आसी पारि बुनु पळेलु छिना एठी मत दे हम जे जमी थाउ जे पडियो पसी आस पे जणी जदी आ वो खाली पडी गला हमक मरे गरे भाई कोन करिया ठगी बगे हैं देख ए कथा असोदा कहने हो हां हां ठीक हे कर दे ही आसी हे त जाई थंतु खतरा छी बसी हां बसी हाथ तो थोर दिम बाकी एडी बोल ना गोआ खुजी धरि दउ ये भाई नहीं जेना बोल कहले भी डरियो पड़ जाऊ नै आ को आसा तळु का खा मैंने पळले डर ए तलुका ए नगु ऊपर एथरे मोबाइल एथरे नै हां मोबाइल जा बेर जा
ଏ ଅପଲୋଡ଼ ହବନି ଆମ ନା ଠାକୁର ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ବହୁତ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଟାକୁ ଭଲ ଅଛି ଇଏ ପୁଅ ଦେ ଆଡେ ମତେ କି ଭିଉ ବେ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏପଟେ ପଳେଇଥାନ୍ତି ଏଇଟା ଖତରନାକ ଭିଉ ଏଇଟା କଣ କହିଲୁ ଭଲ ଥମ୍ବନେଲଟା ବନେଇବ କଣ କହିଲୁ ଖତରନାକ ଝାମେଲା ବସନ୍ତି ମାନେ ମରିବାକୁ ବି ନବୁ ଆସ ପଳେଆ ଆଉ ଡେରି ହବ ଗଲା ବେଳକୁ ତଳକୁ ଆମ ଟିଭି ଯୋଉ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି ଇଏ କରୁଛି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ମରିବାକୁ ତଳକୁ ଯିବ ମୋର ତଳକୁ ପଇଲେ ଯିବୁ ଏକାଥରେ ଶୁଆ ହେଇଯିବ ମୁଁ ପୁରା ଉପରେ ଅଛି ଏବେ ଉପରେ ଅଛି ପଇଲେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲେ ଯିବୁ ଏକାଥରେ ବସିଥିଲେ ଏଇ ଏଇ ତୁ ବୁଆ ପକ ନ ପଇଲେ ଚପଲ କାଇଁ ଇଏ ଗାଇज ଆପଣ କ୍ଷମା କରିବେ ଆମର ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଯାଇପାରିଲୁନି ସିଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଭଲ ଯିବାକୁ ସो ଗାଇଜ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏପିସୋଡ଼ରେ ସେଥିମଧ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଭିଡ଼ିଓଟି କଷ୍ଟ ବହୁତ ହେଇଛି ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆହୁରି ୟାଠୁ ବି ଆଉ ଡେଞ୍ଜର ପାହାଡ଼